Ahena mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta kha hi continue na beef leyi nga kona between Tshinya Vantshwa na Gagash. Tanihileswi ni nga vula hi ta hambi endla narration instead to hi vekela swi-video clipana because YouTube a yi pfumelela na swona. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra 21 ta April hi fike hi vona Tshinya Vantshwa swi vuya kambe hi video of course. So a hi tlangeni hi twa ku xi te yini. Sweswi ni hlamula liya ya ku papa va kwini. Leswi mi kuma ku munhu a munhu wo karhi a faka vutisa ku bava wa kwala mutini i kwini. So hi xitalo ka minkarhi ya hina leyi nga kuli yona khale a ku rhumiwa n'wana a vutisa ku bava la mutini va kwini. Mi kuma ku vele ku lavekini a swi endlisiwa swo khale ku sweswi minkarhi yi cincile so ku tirhisiwa swa ti-WhatsApp so wo WhatsApp kunene khale leswi a swi endlisiwa swona mi kuma nyana okay. A va kona va etihunyini. So o kombisa ku ni side loko va ku rhumiwe n'wana or ku yi munhu ka Tshinya Vantshwa va kha va vutisa ku i le kwini va ta fika va kombisa ku hayi Tshinya Vantshwa yi sukile i ye etihunyini okay. Se n'wana yena Gagash loko mi fika mi vutisa yena mi ku papa wena va kwini i twa ku papa a va kona va ye ku xaviseka mikulungwana. Hayi okay A Sunnyside mara va ta endza va xava sunlight liquid na grease ku va ta kota ku inana. A to ku dlaya Gagash futhi leswi Gagash a nga kombisa ku yena a nga ha beef a xi ta n'wi dlaya Tshinya Vantshwa inkoho waste of time leswiya because to rhungiwa strong a kha trend swa vava ku va trend ri ku beefiwile i nga vuli nchumu so that's not a great idea hi Gagash to be honest. So hi sweswo so swi vula timhaka ta grace i vulavula yini kahlekahle lo hayi i ku xi video clipana already na xona xa answer ya ko ku ana ni delete already but to va hi kha hi ti wisa whenever possible ti-video leti. Yeah, so ku na this clip a nga tshama a yi posta na Tshinya Vantshwa kha vulavula hi mhaka ya grace ku yi tirha yini so a hi twaneni ku i to yi tirha yini kahlekahle grace ya kona. Grease lewa Gagash i tirhisa ampotini. Ni vula le a Rotterdam. Mi swi twini i tirhisa ka Nyashi veri tirhisa na grace ka Nyashi loko ku ri a mi swi twisisi na sweswo a na ha tivi so hi sweswo that's our update for now loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.